ngikhumbula mangebhara noma sakhumbula unyaka ngathi ngihlele eminyango kumele ngene ka Dr. Nyonzi operation kwavela umunye umama nje from nowhere mama lo makavela wathi mntanami ngiyazi ukuthi usowenza lento le ela isihlathini ngathi mina ya wathi mntanami mawufuna ukuphila ngoba lento le into yesintu akusisilungu sukuma shi file lakho phuma uhambe 2007 mangikhumbula kahle bakhona nje labanye engangidibana nabo esibhedlela basaba laba treatment nomunye umfana wasetsakani naye washona naye zama ukuyisusa naye wayisika ngoba wathi makayisika mina ngiyenza iscan wathi kimi umuntu omdala ngiyacela isike ungayisiki le wathi ungayisiki ngoba yena uyisikile wathi ifa basically ayisibhlungu wachaza kanendlela eyiyo lento la kimi wathi ayisibhlungu lento wenza 1 2 3 4 ngayo mina ngokuthi nami ipressure from ebazalini nasebanganini ngase ngiyayisika namhlanje angikhona ukulala angikhona ukudla namanje seyimilile futhi uthi bayisika yaphela within 2 months yabuya futhi wathi yabona nje ngizike namhlanje angazi ukuthi sasephinde ungibona namhlanje yenza iscan baphinde bayisike futhi bayisika ngathi mangilanda ama results kanti basinika idate e1 lo mfana sahlangana futhi naye soyi2 basihlangana wathi baba wena namhlanje amathe awasaphuma emlonyeni basika umthambo wamathe every 7 days mele ngisesibhedlela bazothela amathe and bathi kimi angazi sanibonani babukeli bethu emakhaya egama lami ke mina ngokwazi ngakansele ngiphuma phansi lenkahle mahlatha amnyama nginibingelela silapha kune podcast lapho khona suke sixoxa nje ngezinto eziningi ezahlukahlukene engabe ziphethe noma zigulisa imphefumulo yethu noma isimo la senhlalo lapho sibuya khona emakhaya ukuhlukumezeka esikuthola emphakathini izimo ke nje zempilo ngabe zithinta umzimba nayo yonke into okuthiwa sibhekene nayo namhlanje ke futhi angihambi ngedwa ngihamba nobaba uHlatshwayo ngaphambi kuba ngidede baba uHlatshwayo ukuthi ayichaza phinda nibingelele angidlulisa kakhulu ukubonga izingane zakwethu ngesupport enisipha yona nothando nje enisipha lona nakho konke okuyingxenye ukuthi ningenelele empilweni zabantu ukuthi nikwazi ukubanceda inhlanhla ke zabantu ayifani komunye kuyashesha komunye kuthatha isikhathi kodwa ekugcineni wonke umuntu sinethemba lokuthi ugcina esizakalile futhi ke iningi selifikile selikwazi ukusizakala alingaze nasilahla nanti asisoze futhi sanilahla siyabonga nje kakhulu nangama subscribers enisipha wona qhubekani nisubscribe uhlelo lwethu lukhule ngendlela eyisimanga babuHlatshwayo ngithemba ukuthi niyaphila baba ngisacela ubingelele ababukeli bethu emakhaya mhlambe uzichaze nokuthi udaba esihlangene ngalo namhlanje luye. Okay igama lami nguDani Joseph ukunadwa kaHlatshwayo ngihlala eDuduza so ngize la ekhaya kubaba uNtsele ngendaba yesimo esame sesihlathini so la isihlathini ngihambile kakhulu ngale into sesihlathini mangihamba bathi ilumbo abachaza bathi ilumbo so ngesintu ngizamile but ngingachaza kokuqala nje ngendaba yabo dokotela edokotela ngile ibhedlela Phuliso ngihambile eJohannesburg Jane ngihambile eBhara ngihambile so abodokotela bathi irisk yokuyisika bona bangayizama abodokotela ngesilungu kodwa irisk yakhona ithi 75% risk so manje nami ngabona ukuthi irisk inkulu kakhulu ukuthi ngingaze ngenza operation so ngoba kakhulu lento lena ivele yesintu ngoba ngihambe kakhulu into yesintu ngoba yahamba ngeze ngaya naseMalawi ngaya naseMozambique mangifika eMalawi into eyenzeka ngoba into eyenziwe ngamabomu njengoba kuyilumbo so lelumbo leli lenziwa umuntu engengaphilisana naye lo muntu lo so cabana kwethu nginengane naye so wabona ukuthi impilo yamele ime ingachubeki so njengoba angifake lento iyichitho lento isichitho isinyama iko konke nje okubi ehamba ngoba noma ngithi ngifuna umsebenzi bangithembisa kuphela umsebenzi but ngingaphumeleli so abodokotela bathi sengiyeke kakhulu ngoba ngikhumbula mangebhara noma sakhumbula unyaka ngathi ngihlele eminyango kumele ngene ka Dr. Nyonzi operation
kwavela umunye umama nje from nowhere mama lo makavela wathi umntanami ngiyazi ukuthi usowenza lento le ela isihlathini ngathi mina ya wathi umntanami mawufuna ukuphila ngoba lento le into yesintu akusisilungu sukuma shi file lakho phuma uhambe 2007 mangikhumbula kahle vele ngenza njalo ngoba kunomoya nje mangihamba kwesinye isikhathi engihamba ngawo ukuthi ezinye izinto mazivela kuba nento ethi ungakwenzi lokho wenze lokho ungakwenzi especially ngesilungu ngoba ngathi mangiceda la vele ngaphuma ngahamba esibhedlela 2013 futhi ngaye esibhedlela just for the check up yomzimba lento lena ngoba abodokotela abanye mangidibana nabo nabantu bathi nota why kanti lento yakho ungayisiki bachaza okuningi ukuthi mhlawumbe izoba icancer izoba yini ekugcineni bese nami ngihamba ngiloko ngenza lento abantu abangicela ukuthi ngikwenze so mangifike ePhuluso bathi kimi no bazangisa eJohannesburg Gen bathatha ama test bathatha ama scan thatha okuningi nje babangenza kona ngathi bangifika eJohannesburg Gen abo doctor bafika bangaba admitter ngalala mangiqeda bathi babele bangenza operation abo doctor base baqabana ababodwa bayaphikisana umunye wathi lo umunye wathi lo umunye wathi lo so into afika kimi nje ukuthi vuka uhambe ngoba yikho lento ngoba mangihamba inyanga ngihamba aba prophet ngihamba bathandaza bangitshela into eyi1 ukuthi mangake ngisike impilo yami ihambile kumele ngivalelise mangabe ngiyenza operation ngoba ngeke ngibuye esibhedlela so into yami ime lapho into yesintu ngicela ukuvimba usungakaqhubeki so lento le iqala kumuphi unyaka iqala vele abankulu nombilokhu iza kancane kancane ngiyakuza ukukhuluma ngo2007 isikhathi esikude kakhulu leso iqala ngamuphi unyaka and ibilokhu ikhula kancane kancane noma yavele nje ukusuka kwayavela asuka ehlala okay ngiyabonga umbuzo yaqala ngo2000 okay into yaqala ingange pimples ngoba nje ngepimples nami ngathi hayi pimples leli nje into ezihambe yaba yakhula kancane inkinga yaba khona ukuthi nami ngayiphakamile kakhulu ngoba yaqala yavela ngapha ka left yes kwaya mhloma after about 6-8 months yaphuma yavela ngapha ka right futhi bekuyinto beyivela both sides ivele iphinde isuke ivele iphinde isuke so yathi noma seyikhula ngapha ngatshela ukuthi hayi ngoba inokuhamba iphinde ibuye kungenzeka futhi still isazophinde inyamalala kanti sokukhula kwayo yalo ikhula ke nami ke ngiloko ngizama ngapha nangapha ngibazamile abantu inkinga yabantu abaningi imali ya umuntu mawufika kuye vela kutshela ukuthi imali engaka uthi uyayibuka leyo mali awunayo naleyo mali leyo ngoba inkinga yami futhi enkulu mangithi noma ngithi ngifuna umsebenzi bavele bathi ngirisk ngoba lento lena bathi if ingabhoboka kabi izophuma igazi ukubhlila kwami there's non stop bangabhlila ngeke ngistop so that's why ngiprefera isintu ngoba phela bathi ngesintu yona ngoba kuyilumbo sometimes mangihamba na I think 2 months back yes lo baba lo bathi kimi iyisilwane la phakathi ngoba inoku sometimes vele iyamove ngiyayizwa noma inokumove la ngaphakathi sometimes inokumove mhlambe ngaphambi kuba siqhubeke asike siphinde futhi ukuthi sazi ukuthi njoba ikhona lento yimbe emehlweni kuwe ubhlungu beyazwakala noma indikindiki kuthule kwenzakalani ngokwesimo sakho sempilo ke manje ngesimo sokuphila yeke okwehlo umuntu mayikubuka noma nawe uyibuka esibukweni kuweke izwakala kanjani mangase kuthiwe ichaza ibhlungu inezikhathi kwenzakalani ngayo ngokwasemzimbeni wakho okay kona ayikho bhlungu okay kunezikhathi nje bengathi iyaluma ngathi ngingayinwaya okay lesikhathi ke lesilwane sesinyakaza la ngaphakathi bese ngathi kuyaluma kona akunankinga ngiyalala phezukwayo anje ayina iqinile iqinile njoba ngathi omunye uthekimi ilitshe ngoba indlela esengihambe ngayo umunye nomunye ukukhuluma ngendlela asho ngayo ukuthi into eso ngizoya la kodwa ngiphinde futhi ngiye lapha esindweni kodwa ngisafuna ukuthi ngibe nale background story from 2000 kuze kube namhlanje ekutheni ukuthola kanjani ukuthi noma ukuthola nini
ukuthi lento into yokwenziwa futhi yenziwa umuntu onomntwana naye ukuthola nini kusho yena ngomlomo wakhe noma uyithola isinkulu sihamba isikhathi ukuthi no man umuntu ongishayayo uye lo no ngithole isinkulu ngoba bengiloko ngizama ngithole isinkulu I think ngabo 2010 mase icala seyikhula kakhulu nami sengibona ukuthi hayi man ngiloko ngihleli ngithi bengitshela ukuthi into le izaphinde inyamalale futhi kanti siyakhula siyachubeka ngase ngiyacala ke manje sengihamba isintu ngihamba amasonto even nasemasontweni even nabo amaprofit naba spiritualist bangitshela vele into eyi1 ukuthi hayi into yesintu yenziwa umuntu and umuntu vele omaziyo ke waphilisana naye avale nje impilo yakhe ukuthi ingaqhubekeli phambili kodwa ngokwesintu nginethemba ukuthi mangathola nje umuntu oyaziyo lento angakhona ukunginceda ngoba ngesilungu sengihambe kakhulu esilungu njengoba ngisho ukuthi ngajikiswa umama lo mangithi ngiyabuza ngaye bathi umama bekathunyelwe abakithi ukuthi angisuse lapha kuleya ndawo ngoba ukungena kwami lapha bengengiphuma njengoba ngaya nase Johannesburg Gen nakhona bodokotela abacabana babodwa baphikisana ngase ngiyaphuma ngiyahamba ngisathi ngisafisa ukubuza ukuthi uma bethi odokotela nabakhuluma ngalo 70% risk ukuthi 70% risk 75% risk so uma bona beyibiza ngesilungu cause odokotela bavumelani nawe ngokuthi lento yesintu bona bakholela ukuthi it's a medical issue into le eyisilungu so bona uma bekhuluma ngama terms abo esilungu bathi yini le okay abodokotela bona inkinga is like bayacabangela ukuthi ngenzeka kube into so ngoba ekugcineni bathi kimi ukuze bathole kahle ukuthi iyini lento kumele ngenze i-biopsy so i-biopsy bafaka inalite enkulu engathi ukuhlaba inkomo so omunye udokotela bathi kimi ngoba lento le ngoba kunabodokotela aba spiritual sometimes bayafuna ukubona ukuthi lento le isintu isilungu noma ngekakutshele wena ukuthi no lento le yesintwini kakhulu uzomuzwa ngenkulumo zakhe ukuthi awufuneki ngapha so omunye bathi kimi i-risk yalento ukuthi mabayifaka inalite biopsy inemthambo lapha phakathi so kungenzeka ukuthi mabafaka le nalite idibana nalomthambo bese ibhoboza lomthambo ibhoboza kwalo mthambo is when the risk is because of manje umthambo ngeke uphinde ulaseke uzobleeda ngibona into lena ihlukene kayi2 kune fluid engaphakathi kune fluid engaphandle so mabafaka le nalite yabo izohlaba the first fluid second fluid bese mazidibana zoyi2 is when it causes cancer that's what they explained to me but biopsy na ngayenza but biopsy na is a risk on its own so but yiwa omunye wa doctor that not ngoba lena bayichecka bona bo doctor but it's not a cancer because of if bangabe kuyi cancer ubungeke kuphile even a year bengekushaya namhlanje makuye cancer unyaka mnenga kakhulu uzofishe iyona self ayikhuli kuphela iyadla icancer ngabe isivale lonke leli side awuzweke so bathi kimi no amanye bathaza indoda ngcono ifuhluleke esintwini yeke ngoba naku uyaphila awunalutho the only thing ebhlungu nje kima ngihamba kanti nesiningi yabantu indlela abakubheka ngakhona abantu abangibuka ngayo kakhulu nabantwana futhi yabona nje impilo yama kunzima abantwana abancane banama questions yini lena udlani yabona ihoho sekuze ngithi ihoho ebantwaneni bebe babaleke ngoba noma ngihambe edrobheni kubhlungu ubona umuntu eza straight kuwe but angangiboni mara akaphakamisa amehlo angibona avela athuka umunye umuntu vele ubone nje ukuthi bathi ngizibuza ukuthi labantu yini into enzima ngoba ikimi lento ukube lento babuhlatshwayo ayikho ebusweni mhlawumbe kubi kwenye indawo ngabe yinto othi ayi ngoba ingesintu anginandaba nayo ayikho ebusweni therefore asikho isidingo sokuthi ngiyisusa so izizathu sokuthi uyisukumele kakhulu ukuthi i-facial appearance yakho uma ufuna umsebenzi ukusebenzisana nabantu ukukhanda ubuhlobo nabantu nokwazi ukuthi uphile ngokukhululeka emphakathini yebo kwekuyiloko nje kakhulu ngoba ayikho obhlungu ayigulisi hayi yona cha ngithi nje inale ikhadi sokuthi ilume
mabi lesilwana abasishoyo esuke sesinyakaza ngoba omunye udoctor waseBinoni wathi lento kahle kahle ayikho vele la emzimbeni la ikhona okay into yakhelwe emzimbeni so yahamba yathola a soft spot yafika yahlala yaseke iyaphuma yasiyaziveza njengesilwane siyaziveza ukuthi ibonakala kunesimo babuhlatshwayo lapha engikholwa ukuthi ukuwabhalela na kwithulele TV kwa ukuthi bona abantu baseThekwini yebo kunesimo seninsizwa sengisikhohlwe igama lakhe lensizwa le yayinesende ikhumbule lo nsizwa wayibona ngoba ngiyalandela kulona ngiyabalandela yebo yayinesende lensizwa le bahamba bawusihlinza odokotela and kwakusendaweni eyirisk kakhulu and ngicabanga ukuthi wayesehamba ibanga elide kuthiwa into yesintu futhi nangamehlami ngangikholelwa noma ngiyakholelwa ekutheni ayikho into esilungu engadala indawo yomuntu wesilisa ibe ngangaleya eyalwambhemlwe so lenkulumo yami ifakazela inkulumo yakho ethi lento kwakumele ibe noma ikuphi emzimbeni yafuna indawo yasiyahlala noma yafuna indawo soft la izokwakhela khona yasiyahlala right so okwakungenzeka ukuthi lento le ingaba kwenye indawo la yofuthola khona indawo ukuhlala so that's why sengirelator nale ndaba yansizwa le yahamba esibhedlela bafike bayihlinza kwathini okwakho uma wawulandela lo daba kwathini ku akuficanga ukuthi mhlambe nama ngizama because indawo yayihleli kuyona ayirisk kakhulu compared to ebusweni angiyena udokotela angizazi izimo ezibucayi ebusweni kodwa manje ngiyazazi izimo ezibucayi endaweni yendoda ngoba ngumuntu wesilisa ngiyazi le ndawo ebucayi kanjani bakwazi ukuyihlinza bayisuse so esimene sinjalo awucabange ukuthi in as much as kuyisintu but uma mhlawumbe ungazipha lelo thuba lelo uhambe uyihlinza uke wayani kuleminyaka nje siyeke o2007 no2010 kuze kube manje uke wayani ukuyophinda futhi uyozama ubheke ngokukhula kwezinga lo dokotela nabanye odokotela mhlawumbe abayimela aba private abathi babuhlatshwayo lento thina singadila nayo singayisusa in as much as ikhona risk but singenza ngayo yonke indlela ukuthi sikusize uke waya yini mawukuthi akwazi uye mangase kuthiwa qhamuka udokotela ethi mina babuhlatshwayo ngiyagaranta ngesilungu ungayenza lento ungavuma yini kunzima ingalela kunzima ngoba uhambo lami sengilihambile ngalento la ngihambe khona bonke even now dokotela abanye bathi risk yalento enkulu nomthambo lomthambo omkhulu ingawubona laphakathi nale mthambo le yaphezulu engqondweni yes ingene ilaphakathi so mabayifaka ku scan or bayifaka ku apana kwande not scan kwale enye futhi in x-ray okay le mthambo sometimes iyabonakala sometimes ayibonakala ngoba iyisilwana ngithi lento so iyashintsha ifana nabantu abanedliso udokotela bafika bathi iTB kanti idliso ngithola kahle so isintwini njalo ukuthi lo muntu wathi mayenza ngoba sengihambe kakhulu ngalento le vele wayefuna ukuthi impilo yami imosheke that's why ayiveze ebusweni angayivezanga kwenye indawo emzimbeni ukuthi vele ngibonakala no problem ngibonakala vele ukuthi vele nje kube umuntu osabekayo kahle ngisabe ngoba vele ngiyasabeka mangihamba ebantwini abaningi abanga understand isinto kuze kungcono abantu bangaphandle understand abazaziyo lezi zinto bayazazi into lezi but thina bala emzansi kuba nzima kithi accept umuntu oso onalesimo esinjengalesi sami abas accept nakho ke usuye eMalawi yini lekholele ekutheni uzufike koMalawi ngokuzwa kuthiwa eMalawi ngathi umuntu khona ngoba ngathi mangihamba athi lento lena iyenziwa umuntu waseMalawi inyanga yakhona lo muntu wayakiyo lo muntu bengihlala naye wahamba waya kumuntu waseMozambique okay so umuntu wakhona waseMalawi so wasibahlanganisa wasungenzela lento lena yes ukuthi la South Africa ngabe khona umuntu ongakwazi ukungilapha until ngize ngoba iaim yakhe wawukuthi ngisike bese ngiyashona wayengafuna ungibulala ngezandla zakhe wayefuza ukuthi ngathi ngizibulele or ngihambe kodokotela yingaka udokotela bathi kuyirisk ukuyisika ngoba bona abali ukuthi baba ngayisika mara the risk is too high
if mhlawumbe i-risk yayithi 35 or 30% risk bengayi ngusika ngoba is too low. The risk is too low. It's yes. too low, but manje is 75. Even I've got files, I've got everything that assure ukuthi i-risk ngoba ama-X-ray now ayayiveza lento but abayivezi ngaphakathi layo. That's why udokotela lomunye wathi le mthambo ayibonakali iphinde ibonakala. That's why ukuthi i-risk ukuthi mabayisika sometimes ngoba into zabo doctors is too sharp lama razor abasebenzisa. Yes. Uyibeka kwayo nje kuphela seyasika kanti umthambo lapho. Then bese bayawukhatha. So bafika bathina eMalawi uma ufika khona. eMalawi ngathi mangifika ngoba lento le iyenziwe ngesintu. Ukuthi ngingathola uncedo. Ngathi mangifika eMalawi safika eMalawi ngabo 5 ntambama. Safike samthola ubaba lesiye kuye. And futhi nethi sithema sisakhuluma naye in 2 minutes time sikhuluma naye. Kwangena i-call kulubaba lona ufona isihlobo sakhe saseMozambique. Bathi sekshone umtshana wakhe. Wathi ndoda yabona ke mase ngumnyama angeke ngisakhona ukuthi ngokunceda. So wathi kimi mangifuna ukuncedakala angihlale noma u7 days khona eMalawi then uthi makabuya u7 days ngiphinde ngihlala another 7 days ukuthi azihlambulule bese ke uyaqala ukuyanceda. Ngaba nenkinga yokuthi manje ke thina ukudla kwangapha nawangala kufana amanzi akufani. So into enza ukuthi ngahlala 3 days thothi ngiyasokola lapha kumele mangifuna amanzi ngidrive like 40-50 kilometers to town ngithola amanzi and kunzima la ngaphandle bakithi yasisheba but ngiloko ngizokuyeka. So ukuthi i-survival yakhe ayivumi ukuthi ukwazi ukuhlala ulindele isikhathi. Ikhona ngoba yashisa lapha ukushisa lapha ngoba ukudla kumele ngikuthenge manje ngikudle manje. Awukwazi ukubeka. Akunama fridge lapha ngoba ngisemakhaya. La eduze bathi khona lentaba bathi Mulanje Mountain. Abayaziyo babuye manje bathi Mulanje Mountain ngangiseduze kwayo. So izizathu sokuthi ungabusabuyela ke maybe uze ekhaya uhlale ukuthi mhlawumbe uba besedlulile esimeni sobumnyama mase uyaphindela. Inkinga baba imali. Kwaba imali. Ngoba imali iyasebenza la mawuya le. Iningi kakhulu. Iningi kakhulu imali yakhona ngoba nala indleleni mawuhamba eMalawi, Mozambique, Malawi, Zimbabwe. Amaphoyisa bakhona funa imali. Uhambo lonke lolu uyakhokha nje labafika bakumisa khona GP uyakhokha. Amaphoyiseni masotsheni uyakhokha. Uma usizo lungekho la eSouth Africa mhlawumbe luseMalawi unesiqiniseko loba busaphila le. Kudala ngamgcina ngoba nalo umfo ngangihambe naye waseMalawi igama lakhe but it's late uJeffex Mulewa ngiyambonga nje ukuthi wayengizamisa but sewashona. Sekho wangisana contact yakhona but ukamanje ukhona futhi engidibane naye la eNigeria. Umfo waseKenya ubuye eKenya so naye uthe angakhona ukunceda ngalento ngoba uyobala nje ukuthi into naye bambe same thing ukuthi lento wenzelwe ibuya umuntu wesifazana. Bambe I think last week I think yakudala lo muntu naye dala practice ngitshele receipt ukuthi wa doctor angeke ubuye but isintwini mina ngakhona ukuyizama but naye imali ayifunayo mali ikhona imali ayifuna but ayikho bad imali ayifuna ngoba uthimele ngoba ungapha kufuneka into eyifresh yaseKenya then akwazi ukuthi aziboswe size ngapha then akwazi ukuthi aqaleke bese uyangisebenza. So into esidinga kakhulu kubabukali bethu ngiyafuna ukuthi mina sheshe siyikhiphe igazi baba singene enxebeni. Isikhona ni solution othi ngiyibona kodwa kushoda amandla ukuthi ngifika kuyona. Okay. Asike siye kwi-solution ukwenzela ukuthi singadida abantu singaze sisukumise inyanga nawe deep down ubwazi ukuthi hayi South Africa mhlawumbe angeke silunga kodwa mhlawumbe mina sekukhona usizo sengilibona ukuthi ngingasizakala lapha but amandla okufinyela la kona awekho. Athina ama solutions noma ikuphi indlela la uyibonayo ukuthi uyayibona kodwa manje kushoda ukuthi ufinyelele zikhona lezo ndlela lezo. No angeke ngibagxeke ba South Africa. Angisho ukuthi uyabagxeka ngisho ukuthi uyabagxeka so if akhona othi mina lento lena ngiyakwazi ukuyenza ngiyakhona ukuyilapha ngiyalidinga usizo. But mangabe mthombe akekho ovelayo khona laba ngaphandle bathi banganceda la bese ngihambe kiba abanye nakhona into engifunayo mina just uncedo ukuthi ngizibone nami ngifana nomunye umuntu ngiphila nje kahle ngasanayo lento.
ngikuzwa ukukhuluma ukuthi khona waseNigeria waseKenya lo waseKenya othembisa ukunceda awuyichaze futhi leyo nto leyo mase siyabheka ukuthi umbukeleni ekhaya engangenelela kuphi ukuthi ukwazi ukuthi igcine lo muntu waseKenya eyizamile lemizamo yakhe. Okay, no, lo waseKenya uthi yena kunemithi njoba asho ukuthi kunemithi engekho la ekhona eKenya. Okay, engakhona ukuthi ngoba lento lena ngoba kuyilumbo kumele kube into sort of like ngathi bayimele bayithwebule. Yiko kumele ukuthi ngoba mabangethela ngamawala even nangesintu ngashona. Yes. Asisilungu kuphela esibulala nesintu naso futhi naso mabangethela ngamawala like umuntu athi kimi ngizongcaba ngoba athi kimi angimela ngicaba. Yes. Uma ngicaba lesilwane lesivele singavele sishintshe sibe yile cancer yakho. Ngokuchaza kwabantu engihamba kibo. Uthi yona nomuntu wesintu akufuneki nje umuntu othatha ichance othi uzophela kusiki orakucaba ngoba khona omunye umfundisi sengizoxolisa ngokuba abafundisi uthe anganceda umfundisi mara uthe makachaza indlela afuna ukungenza ngayo ungenza i-backdoor operation. I-backdoor operation? Yeah, i-backdoor operation ngoba uthe kimi ngithenga ama-razor u6 ngize nama-cotton wool ngize nethawula elikhulu for igazi. So ngabona ukuthi lona mozila abenza ama-abortion lapha, so nami ufuna ukwenza abortion la esihlathini. Ufuna ukuthi uzokubulala? Obvious vele ngoba phela if azongisika athi ngize nama cotton wool ngize namathawula kuyigazi chitheke igazi lapha ngoba ungibuza ukuthi ngihlala nobani ngathi mina ngihlala ngedwa. Wathi asiyenzele kwakho le. Ngathi kwavele nje yiyo ngithi nami mangihamba bathi nami nginalo lelo dlozi elingivikela liyafika idazini lento yenzayo iyeke hamba izokubulala kakhulu ngama usiko sibhedlela kunokuthi umuntu usiko umuntu ekusikela kwakho ngabe ngabo lo mfundisi sayafuna ukuthola ngami. Okay, so manje kulo waseKenya sivinje ukuthi akwazi ukuthi ahambe yolanda lezinto. No, angeke ahambe uthi yena into azoyenza uzofakela abantu abale imali. Okay, bese bona bayahamba bohlanganisa into lezi bese bayipose futhi zibuye ngapha. That's why nemali yakhe imali ayifunayo ingekho yiningi. But now into evimbile kakhulu babuhlatshwayo yini? Awuhlale lapho dabeni babuhlatshwayo yini levimbile ukuthi lo muntu waseKenya aqale le process? Imali inkinga enkulu. Okay, inkinga enkulu mali. Uthi malini? Yena ufuna nje 2000 for ukuthi 2000 uyithumele ekhaya but akakhulumi ngembadalo yakhe. Okay, just ukususa lo muthi from le uze ngapha ilo 2000 bese then ke uyaqala uyasebenza ngoba uthe kimi ngizokhokha mase ngibona umehluko. Lo 2000 nje ufunakala ukuthi ngithi ukuthi nje atransport lo muthi from le ngoba uthi ufuneka at least ufike usise fresh nyana ngoba khona lokumele ngithobe ngawo ngathi uyiblar nyana so ngithoba ngawo ngoba makayichaza uthi njengoba into le iso kumele ihlukanise igazi nenyama. Okay, bese yona ngoba uthi maka into zakhe zonke ziphelele izowehla lento le izowehla mhlawumbe ize so bese iyathamba ibe ilenge. Okay, bese iyawoma then bese ke angazi mase yomile singasikwa ke mhlawumbe exactly because izobe isishiya imthambo emzimbeni seyilengile mhlawumbe seyilengile so bese bakhona ukuyisika ke bese bayevala ngokuchaza kwabo. But ngibona ukuthi ingenele nasendlebeni. Ayikaka affect ini endlebeni? Indlebe la izona ukuzwa endlebe ayisezwa lendlebe. Ayisezwa lendlebe ngakho. Ayisezwa lendlebe ayisezwa. So zingakanani izinto esizaffectile kuleli side yo functionality ngizoluthi uyakwazi ukulala phe kwayo uyakwazi ukuhlafuna ngaleli side ayikaka affect ihleli ngapha kuleli side la ka right kukhona nezinto esezithiwa seyilimele because of the situation. No, sesijasi lo indlebe ile ndlebe nje kuphela lengasezwa ile ndlebe kuphela kunengi hayi kusa ngendlela yakhona. Okay, asimbeke eceleni ke lwaseKenya ka 2000 asike sithathe ngazuthi leyo isisothekile, right? Asike sithathe ngazuthi le isilungisekile asidlulile phambili. Kukhona futhi la ekuthenjiswa khona othi kuyathembisa kodwa manje futhi nakhona kuvimba into ethile.
Okay, ukhona omunye olapha ngakimi lapha eDremanskap. Naye ngoba nginokubamba emateksi isikhathi nami ngishayela amateksi. Okay. So wena kungibona ngilo ngishayela itaxi, so wangivimba ngilanga kodwa cela ukukhuluma nawe. Athi hayi, ngoba vele umuntu engingamazi ongivimbayo. Ngivele ngithi lakhululeka ngoba ngiyazi ukuthi uzongitshela ngaletho sesihlathini. Okay. Iba free ngoba sengiyazi. Yeah. Vele sekuyinto ehlala umuntu vele akuvemba afuna ukupha usizo, afuna ukupha ama advice. Mara wangitshela ngo-operation soxoxa nje ngisheshe ngihambe. Okay. But mawugcila esintwini ngoba ngiyazi kakhulu, ngiyakhona ukumamela. So lo baba lo utheki kimi khona amsizile walapha eThemba. Okay. But umsiza kanjani ke yena? Ngoba uthi isinkulu lo baba ukuthi isintu singayikhipha kuzoba nzinyana. Yeah. Mara yena into ayenziwe nakulo yena ngima ngayizama. Anganginika izinto zakhe bangisebenzisa zokhona ukuhlukanisa umthambo negazi nenyama nalonto. Bese then noma senyosiya kubodokotela kungaphumi legazi, kungasikekile umthambo. Then bese ngikwazi ukuthi ngincedakale. Yeah. Naye uye nje ubaba lo ya uthengize kuye. Kwavimbani kulo baba imali futhi. Okunye akusimali. Okay, ngilalele into zesintu. Mazibona ukuthi uyothola uncedo kwesinye isikhathi. Zivele zidembesela. Yabona nje njengamanje bangizala namhlanje. Yeah. Ifoni yami ivele nje ya freeze la network ifoni. Lahla ama location osayithola. Lahla ukuthi ngashaya yonke into. Lapha emotweni bekuyifoni ne TomTom. Yeah. I-navigate. Yeah. Na ivele lahla network. Mangisa ngapha. Ilunge nje manje mase ngithola lapha ngasemoli. Ngilo ngiyalahleka njalo. Yakhana ngathi ngoba ngingayivala ngayivula ifoni ngayi2 ngayi3. Yakhani iseyibamba. Njengoba nawe wabuntshela ukuthi uyangifonela nami ngiyakufonela. Asitholana ngoba ayisebenzi ifoni. Izolo mase sivumelene ukuthi sohlangana namuhla. Kuqhamuka ucingo oluthi ngifunakala eKZN. Masiqeda nje ukushutha kumele ngihambe. Kodwa ngithema ngiyibuka nami lento ngathi hayi mhlawumbe sekuyikho nje ukuhlehla kwezinto lezi. Ngathi angeke ngikubheke ukuthi ungakwazi ukufika ekseni kakhulu so shoot. Ngoba nami bengithi nongabeke sekukhona into evimbayo kwabahlatshwayo okwenza ukuthi ngizothi mase ngibuya ngifice ngibe busy sebebaningi abantu engibabhukhela ukuthi befike ngapha sekugcina nawe kuyadileka. Ngase ngithi cha makuthiwa ke yizona izinto ezivimbayo angeke ngibone ukuthi babahlatshwayo yena engakwazi ukufika ekseni asishuthi ekseni kanje. Asivuka nje asivuka ekseni kanje ingenxa zokuthi sibheke isimo esithi uma sekuyizona izinto ezizama ukuvimba cha azingavimbi babahlatshwayo. Mhlambe ukuqinisekisa nokuchaza ngokuphelele kumuntu obukele ekhaya ngoba lapha silwa nosizo. Futhi sophinda senza indlela yokubhekisa sicinge la singacinga khona ekutheni ubani umuntu ongakwazi ukudila nalento. Into ebhlungu solikhuluma iqiniso. Into ebhlungu lapha eSouth Africa bancane kakhulu abantu abasebenza ngeqiniso. Abantu basebenza nje ngokuthi bathi bayasebenza kodwa abasebenzi. Khona abantu bathi bakwazi ukulapha izilonda kodwa ufica ukuthi baningi abantu abanezilonda kodwa ziyabahlula ukuyilapha. Khona abantu abadume ngokuthi bayizinyanga inkunzi okhokho vula benyanga kodwa ezimene eziserious kanje bahlule kuyilapha. Ngiyaphinda futhi ngiyayifaka i-challenge. Benginomunye izolo ngathi kuyena njoba ugulelwe ingane yakho uma ngase kuqhamuka umuntu ethi uyayilapha lento yengane. Mina ngithi bayibiza ngenkomo ke inhlawulo yomelaphi. Ngathi mina inkomo yalowo muntu ozongilaphela ingane yakho uma isiphila lo ngane ngizoyikhokhela. Ngiyaphinda futhi nakula kubabukele ekhaya. Ngithi uma ikhona inyanga nomuntu osebenza ngokwesintu ethi yena lento engayenza kuwe mahala ethi mayesenzile yaphela sayibona ukuthi nayo into kwabahlatshwa iphelile. Siyombiza eze lapha ngaphambili ehlala lapha kusofa asho ukuthi hayi mina ngingayilapha into kahlatshwayo futhi nje bangizoyilapha into kahlatshwayo ngicela into engaka kuleyo nto leyo ngophinda futhi ngibuye isiphelele lento babahlatshwayo. Ngiyathembisa futhi nakhona ukuthi mina nababukeli siyomkhokhela lo muntu imali. Ngangabonga kakhulu. So lo muntu nje ongaqhamuka okhona eSouth Africa othi mina yekande izinyanga ezi-advertisayo
mina ngiyinyanga esendaweni yasemakhaya, ngikoMsinga, ngikoThugela Ferry, ngikoNkandla, ngikoMaphumulo, ngikwaNongoma, ngikwaMhlaba yalingana, kushona phansi kolokhuzana koLimpopo, kushona phansi ko-Eastern Cape, kuyoshona ko-Western Cape. Uma ethi ko-Northwest, uma ethi ukhona koMpumalanga, uma ethi ukhona othi nalento mina ngiyayibona ngingakwazi ukuyinceda. Siyamupha ithuba futhi ukuyiqala kwakhe methi mhlambe ngizodinga umnikelo. It's fine, sonikela ngaleyo madlana encane leyo yomnikelo yokukhanyisa labo 500 nalelo 1000 rand. Kodwa kuyofanele eze phambili asiqinisekise ukuthi lento izosuka mase isusile asho iprice yakhe. Siyoyenza indlela ukuthi sikwazi ukuyibhadarela iphele. Noma ngabe imuphi. And then mase kuzoba ke onolwazi babuhlatshwayo lwezinto ezinje onesihlobo sakhe esake samilwa into kanje. Mina ke babuhlatshwayo ngiyakholelwa ekutheni nongabe sesithi khona izinto esithi angeke sisasiza, kodwa umuntu meyichaza enobufakazi ethi yazi khona umuntu wakithi obenento nje wancedakala kanje, phezulu kwakho konke asechaza babuhlatshwayo nani ngeniqhamuke nalezo zinto ezizene ezokuthi khona wasizakala wenento nje wasizwa ukuthi nokuthi nokuthi. Uphinde futhi usiyalele makukhona inyango yazi ukuthi usibani angayishaya ichithe lento. Uphinde futhi uma nawe umuntu osebenza ngaleyo nto leyo njobe sengichazile usifonele uGarant sesobe sesithathalo lo hamba ukusilayela kwakho kumuntu nongaba akasesiyona umuntu wakhona lapha eSouth Africa nongabe wangaphandle awusiyalela umuntu wangaphandle simbone ukuthi lo muntu wangaphandle engasiza fenyelele kuphi thina singafinyelela kanjani kuyena kuzona zonke lezi zinto. Yonke ke lento engikhulumayo ikhuluma ngeindleko zemali njobe sechazile kuba buhlatshwa eceleni kwami ukuthi in as much as efisa ukuthi athathe igxathu lokuyokwenza kodwa ufica ukuthi unqindwa amandla imali sinesikhathi eside lento ikhona and namandla yaphela yokuthi ulokhu ukhipha imali kanti mhlawumbe kodlalwa ngawo. Siyacela kubabukele ekhaya if awunawo amandla ukuthi mhlambe unolwazi ukuthi engalapheka kuphi njobe usuzwile ukuthi kunama prizes kumele kwelanda umuthi lokhuzanene eKenya yonke lonto leyo ngizocela babuhlatshwayo ukuthi ashi account number yakhe khona la uma seyishile mhlambe futhi sokhumbula kulaba futhi aba-editayo ukuthi besibhalele account kwababuhlatshwayo la. If uthawunayo indlela yokuthi ungamlayela la kangasizakala khona babuhlatshwayo but u50 rand no20 rand no30 rand ungalwenza olukhulu ushintsho nomehluko okutheni ubabuhlatshwayo kwazi ukuhamba zonke lezi indawo la kadinga ukuthi efinyelele khona ekutholeni usizo. Just ukuthi awubabuhlatshwayo uyaphila cha mina ngintombazanyana babuhlatshwayo anginalwazi lento ekuphethe angazi nokuthi ungasizakala kanjani kodwa mhlambe nansi imali yokugibela mhlambe siwa raise lama funds ilokhuzane icompany yethu noma ipodcast yethu ayimukeli imali zabantu asikakawathatha ama donation ukuthi eze kuthina sake sazama but sabona ukuthi kuyiprocess egcina iba ngaphe kwamandla pheko umsebenzi vele sinawo kanti futhi sifisa ukuthi thina sihleze singabathembekile kunina babukeli kungabi ngazuthi sisebenzisa abantu ukuthi sikoleke imali. Ubabuhlatshwa uzoyishi account number yakhe lokho enzobe nimupha khona kuyomkwazi ukuthi kumsize ekuthene ekwazi ukuntanta kulezi ndawo kudinga ukuthi entanta kuzona ukuthi akwazi ukuthola usizo. Uma unganalo ulwazi ukuthi engalithola kuphi usizo noma uma unganalo ulwazi lokuthi ungamsiza kanjani ikhona indlela ukuthi akwazi ukusizakala babuhlatshwayo kule situation. Ilokho enguvezayo ilezo celo zami engivezayo but naye ubabuhlatshwa mhlambe naye nga-add kokunye engikukhohliwe khuluma nje baba ungasabi ababukeli baningi mhlambe ungayilinganisa nje neFNB Stadium ukuthi mawuphakathi endawo eFNB Stadium nje ubusibone stadium sigcwele baningi abantu ababukele so maybe baningi abantu ababukela umazi ukuthi uyena kumuphi ubukele ongaba usizo mhlambe ikuphi okunye ongaku-add ukugcwalisa inkulumo lenqedwe ukisho. Okay ngiyabonga babunsela. Babukeli nami sengihambe kakhulu ngalento so nginalo ithemba futhi ngoba ezinye izinto kuyangefaith nethemba lomuntu ukuthi mawuye endaweni yofuna usizo mawunganalo ithemba ngeke ulithole but mawunethemba uzolithola. So ngiyathemba ke nami ngicela babukele abazobona ke le podcast yenza ubabunsele. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ubabunsele ukuthi abe nesikhathi sami akwazi ukuthi angifune uncedo kini nababukeli ngoba ukuhamba kwami ngalento bonke bona bayakhona ukuyibamba ukuthi ilumbo kodwa inkinga isekulapheni. Ngoba mthele sabayele ukuthi imali cha sengikhokhile sengize ngikhathele ukukhokha imali seziphelile angisanayo imali. So ngiyacela ke babukeli ukuthi ongakhona ngoba mthele siyachazela okuningi
ngizoshiya nami engizokushiya ekwami then ke ngicela kuba babukile ukuthi umuntu ofuna ukunginceda angincede ongakhona ukunceda akusi forced akusuphoqa lokhu just nje usize ngicelayo nami ukuthi kwazi ukuthi lolu hambo selihambayo kube khona la elifinyelela khona asinga awungafiki ekhaya ubuyele impela emumva ulambatha ukuthi hey wahambela ukubala ngaphakathi ke manje emhlathini bohlatshwayo ngapha siright izizathu sakho right futhi inyama uyizwa kahle le ngaphakathi sengikhuluma ngefeeling yokwazi izizathu zami ngaphakathi lapha ngaphakathi kwenza kanjani kuyahlafuneka isimo siyafana ngaphakathi noma uyayizwa na ngaphakathi lento noma uyigcina ukizwa la ngaphandle kuphela ngaphakathi ayikho no ngaphakathi cha ngenza yonke into kunomali yonke into kunomali ngiyageza amazinyo but inkinga futhi amazinyo njengoba sengumdala sewayaphuma amazinyo manje odokotela bahluleke ukwakhipha ngoba sabe ukuthi kungenzeka ukuthi le mthambo it's attached kulento le so into engisokolisayo kumele nginenkinga yamazinyo ngoba abodokotela bayangijikisa bayasaba so ayiphusheli kodwa ngaphakathi iphushela nje ngaphandle ngoba kuyenzeka ukuthi enye into mayimili ifica ukuthi ine pressure eningi ngaphakathi mhlawumbe iphazamisa ukumila ukuma kwamazinyo iphazamisa imhlatha ayiphazamisa zonke lezi zinto lezo no yona futhi ingaphandle yabo yes ila ngaphandle kuphela ngiyakhona ngithi ngenza konke engikwenzayo ila ngaphandle nje kuphela ngaphakathi akunalutho ngaphakathi ngaphakathi akunalutho ngoba ngithi ngiyalala phezukwayo ngenza nje yonke into ekumele yenze umuntu nethi nje impilo ukuthi ile appearance engiphatha kabuhlungu appearance since ngo2000 uphila kanjani uyiphi indlela ozama ngayo ukuyiphilisa kwenza kanjani ngoba kuyinkinga nokumaketha ukuthi ungathi uhambe uyomaketha umsebenzi kulesimo esinje okay yazi empilweni kwesinye isikhathi yiko bathi uNkulunkulu namadlozi njengoba kuyasebenzisana uNkulunkulu uyathumela idlozi liyathumela khona umfana engagadibana naye wathi yazi baba man why ungakuzame uyobhalisa igrant ngalento yakho okay hayi ngaqala ngajika ngithi grant ngoba mose ngiphilile yilento nje kuphela wathi alofana alokwangikhuthaza athamba baba hamba uzoyithola imali nawe ethi ukwazi ukuphila manje awusebenzi awenzi lutho yazi umfana lo namanje sisephithi ukuthi angazi ukuthi aphile washona ngoba angisamboni ngahamba namvele namhlanje eHoly Grant ngiyabonga lo mfana lo yana ngifika eHoly Grant yisengiphila ngayo ke ngoba vele ukumaketha akumaketheki wona imisebenzi ngiyayifuna mangifika mangifona siyakumelana nomuntu ozongichasha but mangifika kuye angibuka uvele nje ubone ukuthi indlela angibuka ngayo nalendlela akhuluma ngayo yilento esevimbayo ngoba vele abanye bathi ngazi indoda singakuthatha ukuthatha but manje the risk lento yakho ngoba mangenzeka ukuthi uyasebenza lento bese mhlombe ikubulale la yabo ukuthi manje thina sesingena endlekweni zakho ekube mhlombe una 2 days 3 days lento ori uthi uyasebenza into bese iyadubuka lento le bese man kunzima bamthele kunzima yes nje lo muntu wangenza into lena ngithi lapha khona naye yabona that's why uze kuthiwa sekhona impinda namhlanje la mhlawumbe kwenziwe impinda into esinjengalezi uthi naye akayizwe le pain akakuzusayo engizwayo ngoba ngine pain ngiphela futhi sifika ngcono mangisendlini ngiyiwani ngihleli ngcono ngiba relax but bakumele ngiphumele ngaphandle ngoba inkinga ngoba ngiyazi ukuthi ngiyohlangana nalokhu ngiyobuzwa lokhu nalokhu nembuze ubonke umuntu into akubuzayo lo muntu wayena ngabe lento bekanayo yena ngumbuza lo mbuzo lo kubhlungu kuye omunye umuntu akuthe ukuthi hayi wena uyigwala wena waye ungayosika esibhedlela ngoba angayazi lento ikimi yabona akhulume nje dlapha I'm sorry but ethi ngiyeke into khona umunye washona ngalokuqala noma okay khona washona yes sasidlala nje sonke futhi simdala ngoba zampilo nje sonke so lo muntu njalo mangivela akhulume amagama amabi kimi ya wena lento yakho kunje aze angazi ukuthi kwenzakalani yabhlungu inhliziyo yami lapho mangibona njalo ngise kumavoida lo mhlangana khona naye because manje uyakukhumbuza obviously uyangikhumbuza ngoba ngiyayazi into le yabona uNkulunkulu emkhulu yamila yavela kuye ish yavela
mayivela ngoba yena usebenza kahle unama medical aid ama bonitas yonke into leni waye esibhedlela wasiya koqala evile njengale yami wayisika yavela futhi evela la entanyeni wayisika yaphinde yabuya kwesithathu washona ngoba into le yokuthi lento uyokhuluma iqiniso lento ukuthi wayikhuluma lokho eyihleka lento le ayiloko ayihleka ngoba ngizokhuluma nje phela sasidlala namadayi sonke nami ngisaphanda dlala yes ngangeba itopic la khona yena nje mina ngitopic la khona mina yena naye itopic so yo ngithi uNkulunkulu emkhudlo elikhulu lavela but nami angisho ukuthi kwaba happy ngalo kodwa kwaba ukuthi awuzwe lobhlungu obunguza kubona ya manje ngokuthi wasokuwajaha ke ngoba anemali yasebenza kahle wafuna ukuyisusa lento levela abaningi bakhona nje labanye engangidibana nabo esibhedlela basaba laba treatment nomunye umfana wasetsakani naye washona naye zama ukuyisusa naye wayisika ngoba wathi makayisika mina ngiyenza iscan wathi kimi umuntu omdala ngiyacela isike ungayisiki le wathi ungayisiki ngoba yena uyisikile wathi ifana bezithi ayisibhlungu wachaza kanendlela eyiyo lento la kimi wathi ayisibhlungu lento wenza 1 2 3 4 ngayo mina ngokuthi nami ipressure from ebazalini nasebanganini ngase ngiyayisika namhlanje angikhona ukulala angikhona ukudla namanje seyimilile futhi uthi bayisika yaphela within 2 months yabuya futhi wathi yabona nje ngizike namhlanje angazi ukuthi asiphinda ungibona namhlanje yenza iscan baphinde bayisike futhi bayisika ngathi mangilanda ama results kanti basinika date e1 lo mfana sahlangana futhi naye soyi2 basihlangana wathi baba wena namhlanje amathe awasaphuma emlonyeni basika umthambo wamathe every 7 days kumele ngisesibhedlela bazotrain amathe and bathi kimi angazi sekusele how many days or ukuthi vele ngoba amathe ayimvele ukuthi kumele lokaphuma ngoba uyawoma ngona ngiphuza amanzi futhi sengitasteless emlonyeni angizwa nix ngendaba yalento wakunika amanamba akhe wathi so lokho sifonelana ke mathi mangabe nawe wathola uncedo nami ngithola uncedo so kushintintana ngaphela 2 weeks mangilo ngikhuluma naye emva kaloko nya till today usho wona ukuthi vele kunenye insizwa lapha baba angivele ngene kuyona i-podcast yakhe ngikubonisa ngifuna ukubonisa isithombe uzongitshela ukuthi lento le wayisika naye wayifike la uzongitshela ukuthi iyafana yini nalesikhuluma ngayo cause eyila khulane engaka right ukhona la kwi-podcast yethu ngizozama ukubheka nje isithombe sakhe ngokusheshsha angazi noma wadibana naye noma awumbonanga kodwa ke sombheka umbona lensizwa le sengize ngisola ukuthi hayi nakuyena kusho kwangayo necancer inkosi buya yona hayi icancer kodwa bathi kimi unyaka nje soningi unyaka sondela ke babu ibhek okay ukuthi nje isithombe sikude yasibona isithombe mbona umuntu lo ukuthi kunjani and ngifuna ukuyiveza ngendlela ukuthi ubheke and uthi ilokhu imila yabo ukusikwa kwa uthi vela kanjani and uyabona ukuthi ihamba exactly la hamba khona yakho futhi izofika endlebeni ikuthintela la entanyeni exactly once wayisika lento kaya 1 and yazi iyo lento le baba ephethe lo mfana lo yeah wayisika nje kaya 1 so umushi useyisika ka 3 yeah and I'm so sorry for so wes 4 kunzima angaphila ngaphili ngicathi ukuthi ngalokhuzane ngaxhumana no minister wa health wakhona la eGoli wafonela eCharlotte Maxeke la akasikwa khona because nabo bayadideka manje but methi bayibheka kuscan nansi into yamila and nayo uyayizwa mayimila uthi na yamila njengephimpula iqala kanjalo iqala la yakhe iphimpula mayiqala bese lokhu uyinwaya uzwa nje uluma kamnandi bese lokhu uyayinwaya lokhu ikhulu lokhu yona kanti malo uyinwaya is the more uyinikeza lo power ngazi ukuthi yenziwe kanjani isilwane sinjani yiyo bathi isilwane yes inendlela yokukhula mawenza okuthize iyakhula yes siyazi singaphuza ukusibamba manje le story and ifana exactly no wayisika nje kokuqala
iyabuya la lento le babuntsele yeah bayikhande like ngesiyalo awazi isiyalo isiyalo it's like la kuphuma khona amanzi okay isiphethu ifana nesiphethu lento le angeke usivale isiphethu ngeke usivale so kumele uzothola umnyombo la kusuka khona lesiphethu lesi uyovala lapho ngoba isiphethu siyoma uma wenze indlela noma uphambane nemithetho yaso angeke ngisho njalo exactly yeah injalo ke lento usifice somile isiphethu kodwa nje isiphethu angeke uthi uvele wena uthi uzogcika ufaka amatshe ufaka isimende uyoqhamuka eceleni lento injalo ke bamtsela ayichaza kahle yiko noma uyisika futhi lento lena ifana ngayibala kanjani mawubona ngathi into enjani like into nje emeka so yabona ila sitento lena ivele ngaphandle la ingaphakathi bese inemthambo mabasika basika la kunjalo njengesihlahla so but isesene support so ukuze lento iphele kufuneka umuntu ozothi ngiqale ngibulale ngaphakathi bese mayiphuma la phakathi noma songayoyisika ayisekho kuwe ngaphakathi bayisakhulu ngoba iyakhula le shoot lento ozama ukuyichaza uthi lento le impande zayo umzimba wakho okukuthi noma ungayisusa izophinda futhi ihlume ngoba ikhona emzimbeni kumele ibulawe futhi emzimbeni qala ngoba yiyo into ayisho lo baba sekhenya ukuthi no ngizokunika imbiza ngoba ekubhlungu bamtsele nasendlini iyayibulala imizwa lento okubhlungu imizwa iyayibulala umuntu mabakhanda lento bakuthi nje ba destroy impilo yakho awukwazi manje ukuthi uphile impilo efanele njengomuntu wesilisa eyanele njengomuntu wesilisa yebo noma bathola abantu besifazane abanelisi futhi abanelisi ekwesibili nalento babona wena ilento babona nangapha ukuthi futhi awusasuyindoda mangabe uyindoda uyakholelwa ukuthi iyathelelana cha yona ayithelelana ayithi ngoba ufana nento abayinikeze wena ukuthi eyakho izophila nawe yakho lento ayithelelana cha cishe ngasheshe ngavalelisa abahlatshwayo le information engithola manje ngicabanga ukuthi yona futhi izokwazi ukukusiza futhi izonciphisa abantu abazokufonela bekufonelele ngento yaziyo nawe and nami mawusafika benginakho ukuthi hayi ubabhlatshwa akayisika lento bengithi ngizoya lapho ngithi hayi baba hamba uyisika kodwa usungichazelile futhi mina nginofakazi bomuntu owafika lapha kumina eseyisike kabili wayiqala wayisika nje umoshile mawuyesinto and balokhu bethi cancer and futhi uyichaza ngalendlela ukuthi once wayisika bazothi cancer exactly ngoba manje lamafruit ayi2 ayadibana ukudibana kwawo akhosa le cancer yazo ayichaza uyakhosa le cancer you looking in the sense ngithi umuntu abahlatshwayo kanja and ayiqedile kimi and uthi umbhemlo yamila nje njengephimpuli elokho inwaya igcina yakhula yathi mayikhula uhamba uyisika mayisika and then basebethi cancer and then bathi bazokwazi ukuyisusa so belokhu beyisusa mebeqeda ukuyisusa mase besika umzimba wakhe bempheshe mebeqeda ukumphesha yazi babhlatshwa njengoba ade siyenza sibonela ukuthi nombeki itshe imile phekwa kwalelo pheshi exactly isho lento le umuntu abantu abayenzayo lento for abanye abantu bajule kakhulu so yiwe ifuna umuntu ojulile ongekayijahe ayithathe from la isuka khona akwazi ukuthi ayiqede cha ngitholile ulwazi namhlanje futhi lolu lwazi olukhiphila ngeke lifinyelele kimi ngedwa lizofinyelela nakwabanye abantu siyabonga ukuthi ufike babhlatshwayo futhi sinethemba lokuthi usizakala uchaze ngaphandle ngathina uchaza ngama emotions uchaze nje ngendlela ukuthi uhleli phansi uyakhuluma uxoxela abazukulu noma uxoxela umuntu onganalo ulwazi ngalenkinga ekuphethe futhi wonke umuntu uchazelekile and abantu abezukuza ngokubhayiza begcina behetha ama feelings belokhu bebuza eminye imibuzo enganasidingo so that's why nami ngifice ngibuza imibuzo engenzela ukuthi nombukele ekhaya ebe ne-idea yes yabona ngaqhamuka ukuthi ayikho ibhlungu yonke lo mbuzo le abantu abaqhamuke nje nale solution esicelayo emokuthi uyazi account number yakho ngekhanda ngingacela nje ukuthi uyibize ukwenza
ukwenzela ukuthi labafana masebe edit bezokwazi ukuyibhala uma uthi khona efonini singacela ukuthi uyibize uphinde futhi ubize inamba yakho ngiyafisa ukuyibona lento isukile ngiyafisa no nami nginalithemba Mcele ngoba kwezinye izinto mawuthembile esintweni okunye uyaphahla na ubuke ukuthi la uyakhona indlela yakho ithi i-account number uCapitec lo nguphethe i-account number ithi 1589437592 ngiphinde futhi ithi 1589437592 uMr DKJ Hlatshwayo so uMr DKJ Hlatshwayo ibanki uCapitec Bank i-savings account so singacela nje izingane zakwethu uma ukuthiwa khona ongaba nalo uncedo ngoba nginenkolelo ukuthi kubabukela abangakababukile okungenzeka ukuthi mhlambe akekho ongaba nolwazi noma namandla ukwazi ukunceda babuhlatshwayo ukuthi amsize ngokwesintu kodwa ku direction babuhlatshwayo akayitholayo akayizamela ayihambele kodwa enakho lokho ukuthi agibele noma aphinda futhi akwazi ukukhanyisa kuloyo muntu loyo sengingacela ke babuhlatshwa ukuthi ushiye inamba yakho sesenzela ke manje nongabe umuntu ozokuthinta ethi ndoda ukuphi nendawo mina ngingeza ngikuncede ngixhumanise nokwazi siyenze lento okay ngiyabonga Mcele kakhulu inkosi ikubusise unokuzamayo ngathi ungaba namandla nawe unceda abantu abaningi ngaphandle kwami inamba yami is 076 274 1832 ya WhatsApp no WhatsApp enye yesibili iMTN 078 967 8325 hi cha siyabonga kakhulu babukeli bethu emakhaya nibe nobusuku obuhle siyacela nje uma kuthi wakhona amandla avelayo ukuthi kukwazi ukusizakala kulesimo umuntu omdala angaze kube ukuthi kuze kufike izinsuku zakhe impilweni angaza kuthola ukujabula ekudinga ngoba u2000 isikhathi eside kakhulu wayesemncane ukubheka nesikhathi manje sesikusona so nje inkani zakwethu siyacela kakhulu ongaba namandla nibe nobusuku obuhle nisale kahle